Bisa nkaho mama 23 idafite umwanya wo kuryama, idafite umwanya wo gutuza. Uribaza ngo bigenze bite? Ni igitero gikomeye cyane cy'igisirikare cya FC mama 23 ku birindiro bikomeye cyane by'ingabo z'abacancuro. Amakuru avuga neza ko mama 23 yamaze gutera inyubako bivugwa neza ko yari isanzwe icumbitse mw'abacancuro. Urukerera rw'uyu munsi imirwano ikomeye cyane hagati ya mama 23 ndetse n'abashinzwe umutekano w'aba bacancuro ibyaje gutuma benshi mu barwanyi ba mama 23 bari baje muri iyi operasiyo bivugwa neza ko hafi ya bose bahakomerekeye ariko bakaza kugera ku ntego. Inkuru ziravuga neza ko nta musirikare wa mama 23 waguye muri iyi operasiyo uretse abakomeretse, ndetse babiri akaba aribo bakomeretse bikabije, ariko hakavugwa abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bivugwa neza ko abangaba bahuye n'uruva gusenya cyane muri iyi nyubako. Namakuru agaragaza neza ko ari inyubako isanzwe itegurirwamo byinshi cyane mu bijyanye na operasiyo, ariko abacancuro bakaza kuba bibanda ndetse biganza muri izi operasiyo, ndetse bigaragara neza ko ari inyubako yateguwe, ndetse uko hagaragara ibikoresho karabutaka birimo amakompyuta ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bigenda bigaragara. Namakuru agezweho nonange ukubwira operasiyo ikomeye cyane mama 23 yongeye gucinya, ndetse bivugwa neza ko muri ibi bice yahacakiriye umucancuro umwe mu bakomeye nk'uko amakuru agenda bivuga. Ibi kandi bikagaragazwa n'ibimenyetso by'uko abacancuro bari baherereye muri ibi bice hafi ya bose bamaze kwimuka. Amakuru avuga neza ko uri hafi ari Kisangani. Ibi byagenze bite? Mama 23 muri operasiyo ikomeye cyane yakozwe, amakuru avuga neza ko hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko iyi operasiyo yamenekemwe amaraso menshi cyane nubwo umubare utaramenyekana. Na operasiyo yerekezaga hafi neza na Uvira mu isantre nk'uko bigenda bitangazwa. Operasiyo kandi ya mama 23 bivugwa neza ko yapangiwe neza mu bice bya Puezero, ndetse bivugwa neza ko kandi yagombaga kugera ku ntego kuko yagombaga guhitana abacancuro bari bamaze kunoza igitero gikurikira icyabaye ku munsi w'ejo kibasiye mama 23 ko buryo bukomeye cyane. Bisa nkaho ari ukwihorera, ndetse mama 23 ikaza kwerekana neza ko itari businzire ngo iryame, itarihorera kuri abacancuro bari bamaze kwerekana neza ko bayigabye igitero, ndetse banakigambye igitero cya drone cyashegeshe mama 23 ku munsi w'ejo. Ababigizemo uruhare bose mama 23 yafashe riske z'uko ishobora kongera kuhasiga abasirikare, ariko ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kongera kohereza abasirikare muri iyi operasiyo kugira ngo baze guhorera abasirikare batatu bayo bapfuye ku munsi w'ejo nk'uko byagaragajwe, ndetse operasiyo yagenze neza, abacancuro baje gufatwa nk'uko bitangazwa, ariko bivugwa neza ko kubakura ahangaha ari bazima byagoranye cyane, birangira habaye amasasu menshi cyane aho aba bacancuro bahasize ubuzima. Bivugwa neza ko abacancuro bagera kuri 4 bahasize ubuzima nk'uko byagiye bitangazwa. Ibikoresho byinshi cyane bikoreshwa n'abacancuro byasandajwe, ndetse ibindi byangijwe ku buryo bukomeye cyane butagira giteranywa, maze mama 23 iza gusubirayo, ariko ivuga neza ko intego yayigezeho. Byari intego yo kuba yakura abacancuro muri iki gice ari bazima, ikaba yabashimuta ndetse ikaza kubafata miri, cyangwa se ikaza gusiga ibishe nk'uko byari byapanzwe. Intego yagezweho, ariko kandi biravugwa neza ko mama 23 itanyuzwe ngo iri gutegura ibindi bitero bikomeye cyane ku madefense atandukanye y'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakomeje kugaragaza umuhate ndetse n'imbaraga zikomeye cyane kugira ngo bagerageze kuba batera mama 23 mu birindiro byayo, nyamara byakomeje kugenda bibagora ndetse binabananira nk'uko bigaragara. Mama 23 rero yari yabazindukiye, ndetse nk'uko bigenda bigaragara yari yateguye iki gitero mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kuba yacana umuriro kuri izi ngabo zikabasha kuba zakishyura ibyo zakoze. Kandi ibi ngibi rero biraza guha mama 23 avantage ikomeye cyane, kuko bisa nk'aho ibitero by'indege bigiye kuba bitanze agahenge, aho bivugwa neza ko mama 23 bigiye kwa advancinga ku buryo bukomeye cyane, umuriro ukomeye cyane ugiye kugaragara. Amakuru akavuga neza ko mama 23 itari kwikanga ibitero byo mu kirere, bisa nk'aho bifite umuvuduko udasanzwe, dore ko ibimenyetso byo kwinjira mu mujyi wa Uvira byatangiye kugaragara, aho bivugwa neza ko amabariyeri menshi cyane yamaze gukurwa mu nzira. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kikaba cyamaze kugenda gisubira inyuma nyuma yo kubona ibimenyetso by'uko intare za Sarambwe zatangiye kumanuka mu misozi zegera uyu mujyi wa Uvira. N'abasirikare umurongo munini cyane wahahamuye igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi muri uyu mujyi wa Uvira. Hagaragaye abasirikare ba 23
M23 mu misozi, ndetse bivugwa neza ko bafite ibikoresho biremereye cyane, basa naho babaye deployed mu bice byegereye umujyi wa Uvira. Ibi nibyo byateye ubwoba abawurinda, ndetse bisa nkaho bagize ubwoba n'igihunga abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Bivugwa neza ko bamwe bamaze gusubira inyuma, amakuru akagaragara kandi ko bamwe bamaze kugenda bacika intege, by'umwihariko mu gisirikare cya leta ya Kongo, kuko bivugwa neza ko bakimara kumenya amakuru neza ko ibijyanye n'ikirere bidashobora kwifashishwa bitewe n'uko abari bubikore bamaze kuba bahungabanywa, ndetse abenshi muri bo bapfuye kuko izi drone zagiye zibafasha cyane, maze bakaza kugenda bisanzuye. Nyamara bisa nkaho noneho bitari buborohere. Ibi byabaciye intege kuko bivugwa neza ko izi ndege zabo arizo zigenda zibafasha kugira ngo zize kuba zafata umwanzuro wo kwataka, maze abanyura ku butaka bakaza kugenda basa naho bisanzuye. Nyamara kuri ubu ngubu rero bisa naho bitakiboroheye. Ibikoresho byinshi cyane byifashishwaga n'aba bacancuro ndetse n'izi ngabo zangora nk'uko bigenda bitangazwa byamaze gusambaguzwa. M23 yatanze isomo rikomeye cyane muri bice. Ni inkuru zivuga neza rero ko ubu M23 yamaze gukomonga mu marembo y'umujyi wa Uvira neza. Ibimenyetso byamaze kugaragaza neza ko iki gisirikare cyamaze kuba kinjira mu bice bitandukanye by'ingenzi cyane ahabarizwaga amabariyeri izi ngabo za leta ya Kongo zayataye, ndetse bivugwa neza ko M23 yatangiye gutekereza kwataka ibigo bikomeye cyane by'izi ngabo, dore ko defense zitandukanye zari mu nkengero y'uyu mujyi wa Uvira hafi neza n'umujyi. Izi ngabo za leta ya Kongo zamaze kuba zahasiga zikagenda, gusa amakuru agaragaza neza ko nta bikoresho basize cyangwa ibindi M23 ishobora kwifashisha, kubera ko basa naho bagiye biteguye nyuma yo kuza kubona ko M23 yatangiye kumanuka. Aba rero batangiye guhunga nta n'isasu riravuga. Benshi bakavuga neza ko M23 nitangira kohereza amakompura akomeye cyane mu bice barimo, biza kurangira birukanse amasigamana, ndetse bikaza kugenda bibagiraho ingaruka zikomeye cyane mu gutakaza uyu mujyi wa Uvira. Inkuru igezweho, M23 yabanje guha isomo rikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu mujyi wa Uvira, aho kugeza kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafite amapeti makuru yiganjemo abasenior officers. M23 yari yamaze kumenya neza aho bategurira urugamba mu centre ya Uvira. Amakuru akavuga neza ko bari bafite inzu irinzwe cyane, ndetse ku buryo kuhinjira ndetse no kwegera byari bigoye cyane. Intare za Sarambwe zahagabye ibitero inshuro zigera kuri 3. Abakomando barizwa mu itsinda rikomeye cyane rya M23 babigerageza kugira ngo babe babasha guhitana cyangwa se kuba baburizamo imigambi ikomeye cyane iri gupangwa n'izi ngabo z'u Burundi muri ibi bice. Ibi byose ntibyakunze. M23 yaje gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha drone yo mu bwoko bwa kamikazi. Iyi ni drone, ni nkubwira drone ya kamikazi itandukanye na drone zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se n'izindi rukobutazi cyangwa se n'utundi drone dukoreshwa mu ntambara. Iyi ya kamikazi yo ni drone zirikwaho igisasu cyangwa se ikindi ushaka kujyana ahantu, maze yaza kuhagira ikakirekurana yigahita isandara. Ni kamikazi n'ubwiyahuzi. Iyi niyo M23 yakoresheje, ndetse itanga isomo rikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse aho bivugwa neza ko abasirikare bakomakomeye ndetse bifashishwa mu gupanga urugamba bamaze kuba bahitanwa ni drone ya M23 ikimeze nko kwihorera ndetse no gutanga isomo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ni izindi nkuru nkugezaho, ariko iyo ni imwe mu nkuru nyamukuru. Hari inkuru zitugeraho nanone zemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakozweho operasiyo ikomeye cyane n'igisirikare cya M23 mu mujyi wa Uvira. Indayikubwira, ariko kandi nanakubwira neza ko umunyamakuru wo ku butaka bw'u Burundi ashobora kuba yamaze kuburirwa irengero. Uyu yakoze iki? Ndakubwira kandi muri izi nkuru ko Twirwaneho yabashije guhitana abakoloneli bagera kuri 3 b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, by'umwihariko mu itsinda rikomeye cyane ry'abahibu iyi Special Force. Aya makuru ngiye kuyagusesengurira bitewe nuko namaze kukubwira ku bijyanye n'inkuru y'igitero M23 yamaje kugaba ku basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse abayobozi bakuru aho bari baherereye mu nyubako iri mu centre ya Uvira hariya mu mujyi wa Uvira. Iyi nkuru yo ntabwo ndi bitindeho, ariko kandi namaze kukubwira uko byagenze ndetse gusobanurira impamvu M23 yakoze iyi operation. Ni mu rwego rwo kuburizamo ibitero ndetse n'imigambi mibisha ipangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko igamije kurasa ndetse no kurimbura minembwe, dore ko izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi babyiyemeje. Ariko kandi M23 na MRDP, izi ngabo za Twirwaneho zibarizwa mu mutwe w'abanyamurenge, nazo zikomeza kugenda zirwanaho. Reka mbanze nkwinjize mu nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23 bo mu itsinda ridasanzwe rya Special Force bongeye kwinjirira ku buryo bukomeye cyane
cyane igisirikare cy'u Burundi. N'amakuru yagaragaye ko operasiyo yakozwe iturutse Kabunambo ya mbere, ndetse bikavugwa neza ko yari yapanzwe nuko igisirikare cya M23 cyari cyamaze gutega umutego umeze nkaho ari umushibuka, ndetse M23 yamaze kuzenguruka ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari mu bitero bikomeye cyane baturutse Mikenke. M23 irabareka bamaze kugenda ibirometero hejuru ya 2 itangira kunyuza ingabo inyuma izazengurutse Kabunambo ya kabiri, maze biza kurangira zifashe umwanzuro wo gutangira gusheringa. Iyi operasiyo yagenze neza ku buryo bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi zatatanye cyane, wazarendo zitangira kurasa mu kirere ndetse zaheze mu ishamba rya Mikenke. N'amakuru agaragaza neza ko M23 hano yahise yafatira intwaro zikomeye cyane n'amasasu, ibyo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi batabashije kwirukankana muri uwo muhanda mugari unyura muri iri shyamba. Ambushi ndetse n'ibitero byo gusheringa urufaya nibyo M23 yakoreye icyarimwe biza kurangira izengurutse izi ngabo. Amakuru aravuga neza ko kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora uko gishoboye kose ngo kirwaneho muri ibice, nyamara biza kurangira bitagenze neza nk'uko amakuru abigaragaza. Abaturage benshi babonye ibingibi bavuga neza ko nubwo bari bakiryamye ariko babonye urufaya rw'amasasu menshi cyane guhera mu gitondo hagana saa 10 ndetse no kugera mu rukerera nk'uko bagenda babitangaza, ariko kandi bakaba bamaze kumenyera amasasu nubwo akabi katamenyerwa. Ku murongo wa telefone tuvugana n'abaturage baherereye kwa buriya butaka batubwiye neza ko amasasu yabaye menshi cyane, ndetse batangiye kumva imbunda ziganjemo iziremereye batangira gusohoka hanze, ariko baza kubona neza ko M23 ariyo iri kudomina cyangwa se iri guhashya isubiza inyuma izi ngabo za leta ya Kongo. Bafata umwanzuro wo kwiryamira, ibigaragaza icyizere gikomeye cyane izi ngabo za M23 zamaze kurema muri aba baturage. Ibintu bigaragazwa nuko iki gisirikare cya M23 gikomeje kugenda kigarurira imitima, ni ibintu byagaragaje neza ko iyi operasiyo yanagenze neza nk'uko amakuru abivuga. Nanone kandi ndakubwira indi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza gukora uko gishoboye ngo giteranye igisirikare cya M23 ndetse n'abarubarizwa mu mutwe wa MRDP twirwana izi ngabo z'amanyamurenge. Nk'uko amakuru agenda bigaragaza, abanyamurenge bakomeje kugenda bashyirwamo ibishuko ndetse berekwa ngo ukuntu bashobora gukorana n'ingabo z'u Burundi, ariko basaze basizoye, ndetse baravuga neza ko badashobora kwemera gukorana n'ingabo z'u Burundi zabarebereye igihe kinini cyane kandi zikomeza kugenda zibagabaho ibitero. Bibaza uko ukwica ashobora kugukiza ndetse n'iki cyaba gihindutse. Ibi kandi birakomeza kugenda bishimangirwa nuko igisirikare cya MRDP cyakomeje kugenda gitera utwatsi ibitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bibagabwaho n'ingabo za leta ya Kongo n'abarundi, bagakomeza kwerekana neza ko umugambi mubisha w'ingabo z'u Burundi ugamije kuba wabacamo ibice badashobora kugeraho, mu gihe bari kubona neza ko ahubwo icyo barwanira gihujwe na M23 ndetse na MRDP bagomba gushyira hamwe ibikomeje guhangayikisha ingabo z'abarundi. Iyi ni propaganda yatangijwe na leta ya Bujumbura ndetse na leta ya Kinshasa kugira ngo barebe uko bagonganya M23 ndetse na MRDP, bitewe nuko bamaze gushyira imbaraga hamwe bakomeje kugenda barwana ndetse barwanira intego imwe yo kubohora ndetse no kuba bagerageza gusubiza abaturage bahunze mu buzima busanzwe, ndetse bakarwanira uburenganzira bwabo bwo kongera kugira igihugu, dore ko bakomeza kugenda bameneshwa. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi barabarizwa mu bice bitandukanye byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga muri Uvira n'inkengero zaho, ibice bitandukanye aho bakomeje guhangana n'ingabo z'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone n'amakuru atugiraho yemeza neza ko umunyamakuru wabajije perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva ibibazo byinshi cyane bikaza kurangira yivuyemo, yamaze guhigishwa uruhindi. Biravugwa neza ko ishyaka riri ku butegetsi ryamaze kuvuga neza ko uyu muhungu yamaze kugaragara nk'umugambanyi, ngo yabajije perezida ibibazo byinshi cyane ndetse biza gutuma perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yinyuramo. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibingibi bitari bikwiye kugira uwo byegekwaho, kuko perezida afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ndetse agasubiza icyo ashaka nk'umuntu mukuru, ariko aba ntibabyumva. Baravuga ko uyu munyamakuru afite abamutumye. Iyi nkuru ye turakomeza kwitoza, turaza kugenda tuyibabwira, ari nako nkubwira indi nkuru ikomeye cyane. Amakuru atugira hano nene aravuga neza ko twirwanaho yamaze guhitana aba koruneri 3 b'igisirikare cy'abahibu. Iyi ni special force ikomeye cyane ibarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na wazarendo. Iyi ngo ni itabaraho rukomeye, abakoruneri bagira kuri 3 bishwe gute. No operasiyo ikomeye cyane, ubwo aba bakoruneri bari bayoboye ibitero byerekeza Iminembwe ndetse M23 ifatikanyije na MRDP twirwaneho baza gutega amagrenade mu nzira ahagombaga
kunyura imodoka irimo aba bakoloneli ibyaje gutuma bahita bitaba Imana. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iri isomo rikomeye cyane iki gisirikare cya M23 cyongeye gutanga nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone inkuru y'incambwonko ku gisirikare cya leta ya Kongo nuko bivugwa neza ko ibiganiro biri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi bitari buze gutanga umusaruro uwo ari wo wose uri avantage ku gisirikare cya leta, ahubwo bisa nkaho M23 ari kugenda ibyungukiramo ibigiriramo amahirwe. Ibi turakomeza kugenda atubiganiraho. Namakuru atugiraho nonaha yemeza neza ko noneho ibya politiki bimaze gucanga benshi cyane, ndetse bivugwa neza ko hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso by'uko ibihano byashyiriweho Joseph Kabila usanzwe ukorana na M23 bitigeze bihagarika icyo ari cyo cyose mu kuba amahanga yaratangiye kumva M23 ndetse agerageza kugenda ayifasha. Mu gihe leta y'igihugu cy'Uburusiya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov, ahakomeje kugenda hagaragara igisa naho igihugu cy'Uburusiya cyamaze kugenda kigerageza kumva General Sultan Makenga, nyuma yuko kandi mu nama ikomeye cyane yahuzaga ibihugu bikomeye bagerageza no kuvuga ku kijyanye n'umutekano wa Afurika bakomoza ku gihugu cya Kongo. Byavuzwe neza ko uyu Sergei Lavrov yavuze neza ko igihugu cya Kongo kidakwiye kwirengagiza M23 bitewe nuko ifite imbaraga zikomeye cyane zuruta iz'igisirikare FARDC, maze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byamaze kugenda bigaragara mu badiplomate bagiye batandukanye bamaze guhereza M23 ikimeze nkaho ari ubwirinzi, ndetse nkaho M23 igomba guhabwa uburenganzira. General Sultan Makenga benshi bari bazi ko ashobora kuba ari umwe mu bari guhigwa ndetse bagenda bafatirwa ibihano, nyamara amahanga yatangiye kugenda mwumva ibihugu bikomakomeye birimo Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Trump ntacyo yavuze, ariko bamwe mu badiplomate ndetse n'abandi bakomeye cyane babarizwa muri Sena batangiye kugenda bumva General Sultan Makenga ndetse na filozofi ya M23 nyuma y'imyigaragambyo ikomeye cyane yabereye Washington DC aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yuko abanyamurenge ndetse n'abandi bakomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaye bakora ikimeze nk'imyigaragambyo, ndetse ntabwo ari ikimeze nk'imyigaragambyo, ni imyigaragambyo ikomeye cyane. Aba bakoze berekana neza ko amahanga ndetse n'abandi bareberera uburenganzira bw'ikiremwa muntu basa n'abatereranye abanyamurenge. Ibi rero nibyo byamaze gutuma amahanga haguruka. Bivugwa neza ko n'igihugu cy'Ubushinwa cyamaze kubigeramo kugira ngo baje kurwanya ikimeze nkaho ari akazu ka Tshisekedi kari kariyemeje kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Biravugwa neza ko igihugu cy'Ubushinwa nyuma yuko gikorana na M23 cyo ni ibintu bisanzwe, kuko ibirombe bitandukanye bya Rubaya n'ahandi hacukurwa na kompanyi zitandukanye z'Abashinwa. Ibintu rero bivugwa neza ko Abashinwa nabo baba bagomba kwigaragaza kugira ngo ibi bice basanzwe bakuranamo na M23 bikomeza kugira umutekano. Ibi rero biravugwa neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kuri ubu ntawe uri kumwumva. M23 binyuze muri General Sultan Makenga bakomeje kugenda bagerageza gushingirwa igiti n'uwari we wese wagerageza kongera kuba yatiramo M23, nubwo ibitero byo bikomeje, ariko kandi sibo bonyine kuko bari kugenda basubiza n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Hari hashyizweho agahenge k'imirwano mu biganiro bikomeye cyane beruka kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi, nyamara aka gahenge gasa naho kapfuye ubusa nk'uko bigenda bigaragara. Ibimenyetso kandi biragaragaza neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya M23 bongeye kugira morale nyuma yo kubona neza ko amahanga yatangiye kumva filozofi yabo, ndetse General Sultan Makenga yabwiye abahungu neza ko katikati Kinshasa bizarangira bagezeyo. Bamwe bati ibi biragoye, ariko kandi hakomeje kugenda hagaragara pass out z'abasirikare bakomeye cyane. M23 ikomeje kugenda ikoresha amasomo ya gisirikare. Ibyo benshi bavuga neza ko M23 kuyihagarika bizagorana, bikagora uwo ari we wese. Nyuma y'uko rero Sergei Lavrov akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya yakomeje kugenda avuga kuri iki kibazo cya Kongo, ndetse akagaragaza neza ko M23 yakabaye ihabwa umwanya muri guverinoma. Benshi bagiye bavuga neza ko uyu mugabo yarebye kure kuko yagiye agaragaza ibimenyetso byerekana neza ko aho hose
barwaniye ingabo za leta ya Kongo aho zagiye zihanganira na M23 hagiye hagaragara intsinzi ya M23 ku kigero ndetse bisa nkaho bitanayigoraga aho yagiraga inama leta ya Kongo kwicara ku meza bakaganira nta guca ku ruhande bakumvikana uko bagomba kugira uko bagabana ndetse ubutegetsi hakaza kugira bajya mu nzego z'umutekano ndetse abandi bakajya mu zindi nzego bitewe n'icyo buri wese yisangamo. Nyamara Tshisekedi ibingibi nibyo yakomeje kugenda arwanyiriza kure akagaragaza neza ko atazicana na M23 ibikomeje kugenda benshi bavuga neza ko ari byo bikomeje kugenda bimukoraho kuko akomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko ingabo za leta ya Kongo zisa naho zamaze gucika intege ku buryo bugaragarira buri wese. Ibice bitandukanye M23 kontrola bivugwa neza ko nta gice na kimwe igomba kongera gusubiramo inyuma uretse umujyi wa Uvira hari kuganirwa kukuba intare za Sarambwe zakongera kuwusubiramo. Amahanga se yaba yongeye guha M23 imbaraga zo kugira ngo ihangane ku buryo bukomeye cyane ndetse ize kuba yabasha gutanga umutekano muri bice dore ko abaturage bo bakomeje kugenda barira ayo kwarika by'umwihariko abaherereye mu bice ingabo za leta ya Kongo zishobora kugenda zigeramo. Ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira hakomeje kugenda humvikana amasasu menshi cyane wazarendo zakamejeje zirarasa amasasu menshi ari kumvikana y'imbunda ntoya nkuko biri kugenda bigaragara. Benshi baravuga neza ko wazarendo zasubiranyemo n'ingabo z'u Burundi ahakomeje kugenda hagaragara urufaya rw'amasasu ndetse aho abaturage basa naho birinze kujya mu mirimo mu bice birimo aya masasu. N'amasasu amaze umwanya munini cyane bivugwa neza ko abarundi bakomeje kugenda batumvikana na wazarendo ku byemezo bimwe na bimwe birimo gusahura ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Amabariyeri atandukanye bari barashyizeho asa n'ayamaze gukurwaho na M23 ibyatumye bongera kwegerana batangira gushondana ndetse no kurasana. Nk'ubu ngubu harumvikana ibiturika byinshi cyane. Ni mu gihe kandi abasirikare ba wazarendo bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo ubwo bari bahagararanye baje kurasa umwana w'umukobwa ibyateje ikibazo gikomeye cyane. Umwana wajyaga ku masomo ye nk'uko byatangajwe. Ibi rero birakomeza kugaragaza neza ko mu mujyi wa Uvira nta mutekano hari dore ko n'ingabo zihabarizwa nazo zakomeje kugenda zisubiranamo ku buryo bukomeye cyane. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya M23 ubu ngubu gifashe umwanzuro wo kwinjira muri uyu mujyi bishobora kutakigora kuko bisa nkaho abawurimo bamaze kugenda bashondana ndetse banasubiranamo kuko amasasu ni menshi cyane ariko yiganjemo ay'imbunda ntoya aho ingabo z'u Burundi ziri kurasana na wazarendo barebana bakarasana amasasu menshi cyane. Bisa nkaho mu mujyi wa Uvira harimo intambara ariko idafite ikigamije uretse gusubiranamo kw'izi ngabo. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kandi bakomeje kwihagararira kuko bisa nkaho wazarendo ibafatiye runini ndetse birinda kuba bakiterera muri imirwano kuko bavuga neza ko abarundi bo isaha n'isaha bakisubirira iwabo maze bakirinda gushwana na wazarendo. Icyatumye iyi ntambara ikomeza kugenda ifata n'urwego ruri hejuru cyane kugeza kuri ubu ngubu. Namakuru agezweho yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi nyuma yuko cyagiye gikora ibitero bikomeye cyane. Ibitero byagiye byambukira mu bice nka Rukana ndetse na Rugombo. Ibi bitero kandi bikaba byaragiye bitungura AFC M23 mu birindiro ahitatekerezaga. Izi ngabo z'u Burundi zambukiraga zikaza gucapanya ndetse zikaza kurasa kuri M23 ibitero bitandukanye ndetse amakuru akavuga neza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabaga ziri mu mugambo ukomeye cyane kugira ngo izi ngabo z'u Burundi zize kwinjirira muri bice bisanzwe ari ibice by'ibyaro ariko kandi bihinguka ku butaka bwa Kongo akontorwa na M23 ubwo turavuga mu bice nka Rukana ndetse na Rugombo maze ngo abari guturuka mu mujyi wa Uvira nabo bakomeze kwa advancinga mu gihe M23 yabaye focused ku bari guturuka za Rugombo ndetse na Rukana maze abari guturuka mu bice bitandukanye by'inkengero za Uvira bashe kwisubiza inyuma. Bivuze neza ko M23 yasaga niyamaze gushyirwa hagati. Ingabo z'abarundi kandi zakomeje kubikora iminsi n'iminsi. None M23 yaje gufata umwanzuro benshi nkuko bagiye babivuga irambuka neza yambuka uruzi itera igitero gikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Amakuru akavuga neza ko zari zaramaze kwegereza intwaro hafi n'ahitwa kurya cyenda ndetse no mu bice bitandukanye nka Nyamitanga. Aha hose ni ibice by'ibyara ingabo z'u Burundi zari zisigaye zikoresha kugira ngo zize kwambuka maze zize kugaba ibitero
shuma kuri 23 yitereye intambwe rero irambuka ndetse ibagabaho igitero gikomeye cyane, aho bivugwa neza ko 23 abenshi yamaze no kugenda ibata muri uru ruzi. Amakuru akavuga kandi ko uretse muri Plaine de Rusizi hakomeje kugenda habera imirwano mu kibaya cya Rusizi, hakomeje kugenda nyine habera imirwano humvikana ibiturika biremereye cyane n'ibindi bice bitandukanye. 23 nayo yongeye kugenda ihagarara mu birindiro nyuma yo kugaba igitero gikomeye cyane ku ngabo z'abarundi yambutse uruzi, ndetse aho bivugwa neza ko izi ngabo zari zarashyizwe Nyamitanga ndetse n'ahandi nko kurya 9 kugira ngo zikomeze kugenda zitegura ibitero byo gutera 23. Izi zabaye arizo za mbere zifata umwanzuro wo gusubira inyuma ndetse zirukanka amasigamana. N'amakuru agezweho none hayemeza neza ko 23 yasize ishegeshe ku buryo bukomeye cyane izi ngabo, ndetse yagiye igatanga isomo rikomeye cyane, aho benshi cyane bavuga neza ko iki gisirikare cya FCM 23 gikomeje kugenda kigerageza kwirwanaho. Amakuru kandi agasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibitero, yemeza neza ko aho 23 igeze kugeza ubu nta ugomba kuyihagarika ndetse nta ushobora kuyihagarika nk'uko amakuru ari kubigaragaza, bitewe n'uko iki gisirikare cya FCM 23 cyamaze kugenda kizenguruka kigaca mu nguni zose, aho batangiye kwinjirira muri ibi bice ingabo z'u Burundi zajyaga zinyuramo, ndetse twavuga ko ari ibice bya panya bidasanzwe bikoreshwa n'igisirikare, bakinjirira ahitwa Rugombo ndetse na Rukana no mu bice bya Nyamitanga nazwi nko kurya 9 ndetse no kurya 6 y'igisoda cy'u Burundi cyari cyaramaze kurunda abasirikare benshi cyane, umubare munini. Ubu tuvugana 23 nta kuyihagarika nta guhagarara, yamaze kugenda yerekana neza ko yamaze kuhatangira isomo rikomeye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa 23 kandi bongeye kugaragaza impano idasanzwe. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Uvira naho hongeye kumvikana amasasu ateye ubwoba n'amasasu menshi cyane, icyababaje benshi cyane wazarendo zarashe umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 12 mu ruhame mu mujyi. Ibintu byababaje abaturage benshi cyane, ibintu byongeye kwerekana neza ko izi ngabo za leta ya Kongo mu by'ukuri icyo ziri gukora ari ubugome ndengakamere. Uyu mwana w'umukobwa warasiwe mu ruhame, benshi bavuga neza ko nta nicyo yarapfuye n'izi ngabo, yararimo yigendera yigira ku masomo ye nk'uko bivugwa, nyamara wazarendo bitewe n'uko zisa naho ziba zamaze gusinda urumogi n'amatabi ndetse n'amayoga agiye atandukanye, zabashije kurasa uyu mwana, ndetse bivugwa neza ko ngo bari baketse ko papa we ashobora kuba barizwa muri 23. Nawe nyumvira, uyu mwana w'umukobwa warasiwe mu mujyi wa Uvira yakomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, aho benshi bongeye kuvuga neza ko amahanga akwiye guhaguruka 23 ikongerwa kwemererwa kwinjira muri uyu mujyi nta nkomyi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. N'amakuru kandi agezweho yemeza neza ko ibihano bitandukanye bikomeje kugenda bishyirwaho yaba kuri Joseph Kabila ndetse n'abandi baba bari mu mutwe wa 23. Ibi bitazigira bihagarika umugambi wa 23 kuko bisa nkaho icyo yaje gukora cyangwa gukemura kitaragerwaho. Niba abaturage bakiraswa mu ruhame ndetse bakaraswa n'izi ngabo zakabaye zibacungira umutekano, nibyo benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko byakabaye bikorwaho ndetse bikaba ari ibintu byakemurwa mu gihe ndetse cyihutirwa. Amakuru kandi atugiraho aturuka Kiriba, ubu ni hagati ya Kaburambo na Sange neza ahangaha hongeye kubera imirwano ikomeye cyane muri iki gice cya Kiriba, kandi ni igice gisanzwe kigaragaramo ibitero shuma bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo, bitewe n'uko Kaburambo ya mbere umusozi umwe uriho intwaro za 23 ndetse irakontorora cyane, undi musozi Kaburambo ya kabiri uriho intwaro za leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero bongeye guhurira Kiriba hagati ya Kaburambo na Sange, aho bongeye kwesuranira ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko gisa n'ikinaniwe, aho bisa nkaho wazarenda zo zakomezaga kugerageza kwa advancinga ngo zihangane na 23. Ntawe twavuga wabashije kubona intsinzi idasanzwe muri ibi bice, kuko buri wese yasubiye mu defense ze ndetse no mu birindiro bye nyuma yuko twavuga ko babaye nk'abagwa miswi. Ariko kandi bikavugwa neza ko abasirikare 3 ba wazarendo bo babashije kuhasiga ubuzima bitewe n'imbunda nini ya 23 yo mu bwoko bwa BM yarasaga ituruka ku musozi wa Kaburambo ya mbere ndetse ikaza kurasa muri ibi bice bya Kiriba. Nubwo harimo intera yenda kuba nini, ariko bisa nkaho abaturuka Sange n'abaturuka mu bice bya Kaburambo nyine aba bose bagiye bahagarikwa, ndetse biza gutuma izi ngabo za leta ya Kongo zitaza kubona advance ikomeye cyane ngo zibe zakigira imbere, ndetse ziza kubona na ramfort iturika inyuma bitewe n'imbunda ya 23 yabasheringagaho ubutita. N'amakuru kandi atugiraho yemeza neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa bisa nkaho
bakibagaragaza nk'abasirikare basa n'abamaze kwikura muri iyi ntambara, ndetse uretse kuba basoresha umusoro kandi w'umurengera muri iki gice cya Uvira, bakomeje kugenda bashinjwa ibyaha bitandukanye birimo gufata ku ngufu, gusahura ndetse n'ibindi, birimo no kutangira kwica abangaba nk'uko nakubwiye inkuru y'umwana w'umukobwa warasiwe mu mujyi wa Uvira. Ibi byose ni ibyaha by'intambara igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigezwa ndetse gikomeje kugenda gikurikiranwaho. Benshi barasobanura neza ko ibihano amahanga akomeje kugenda ha bamwe mu bayobozi ba FCM23 ari ibihano bisa nkaho bidafite aho bishingiye, kuko batari gushyira mu kuri ndetse batari gushyira mu nyurabwenge. Bisa nkaho hakomeje kugenda haba ikintu kidasanzwe. Tshisekedi nyuma y'uko amahanga yasaga n'amuteye umugongo yongeye kwegura agatwe nyuma y'uko bafatiye Joseph Kabila ibihano bikomeye cyane. N'amakuru akomeye cyane, n'amakuru ateye ubwoba. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso by'uko AFC23 ikomeje guhana yihanukire ndetse ikagenda itanga isomo rikomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu M23 nta gahenge yongeye guhereza izi ngabo za Kongo, noneho yageze mu bacancuro. Abacancuro bivugwa neza ko biganjemo abaturutse mu itsinda rya Black Water, ndetse biravugwa neza ko abangaba biganjemo kandi abo mu itsinda nyine ry'abasirikare basanzwe bakoresha ikirere, ndavuga drone ndetse n'ubundi bwirinzi budasanzwe. M23 yakoze operasiyo ikomeye cyane, operasiyo igaragara nk'aho ari operasiyo iteye ubwoba, kuko benshi bamaze kugenda bagaragaza neza ko ari imwe muri operasiyo zisa naho zakoranywe ubwenge n'ubuhanga. Aba bacancuro nyuma y'uko bari bamaze kumenya amakuru ko bamaze iminsi bagabwaho ibitero bikomeye cyane n'iki gisirikare cya FCM23, ndetse ko bisa nkaho n'ibikoresho bakoreshaga bimwe byamaze kugenda byangizwa nyuma y'uko M23 yagiye bagabaho ibitero mu bice bitandukanye, ndetse hagiye hapfa abacancuro ugasanga ngo hapfuye umwe, hafashwe babiri. Ibi byose byagiye bigenda bitera ubwoba abasigaye, bitangira gutuma bagenda basubira inyuma. Kuri ubu ngubu ikigezweho, amakuru aragaragaza neza ko FCM23 yongeye gusanga abandi bacancuro mu ndake. Ibi byagenze bite? Ni mu gihe hategurwaga igitero gikomeye cyane cyerekezaga mu bice bisanzwe bikontorwa na FCM23. M23 kandi yaje kumenya amakuru ko hari ibitero bya drone zishobora guhagurukira ku butaka bwa Kisangani. Izi kandi zikaza kurasa ngo zihanukiriye mu bice M23 kontorora. Aba rero bari baje gupima ikirere kugira ngo bamenye amakorodone, ndetse baze kumenya ibirometero izi drone ziza kugenda. Aba baje gutungurwa nyuma y'uko bari bamaze iminsi ibiri bari muri iyi operasiyo, maze birarira mu ndake ngo mu rwego rwo kwirinda neza ko M23 yakongera kubatungura ikaba yagira abo yicamo ikoresheje drone za kamikazi, dore ko ibirindiro bari barimo bivugwa neza ko bari bizeye umutekano waho, ndetse n'indake bivugwa neza ko iri mu kigo cya gisirikare. Ntabwo ari ikigo kinini cyane, ariko nahasanzwe hakambitse ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi. Ahangaha rero M23 yaje guca ruhinga inyuma. Benshi bati ntabwo byari gushoboka, nyamara mu gisirikare cya leta ya Kongo harimo abagambanyi. Benshi bati none se abagambanyi biki? Kubera iki mwabyita abagambanyi? Kandi mu gisirikare cya leta ya Kongo hari abasirikare benshi cyane bafatwa mpiri ku rugamba, ndetse bagafatwa na M23. Aba nibo bagenda bakamena amabanga y'uko location imeze, y'uko ubwirinzi bumeze, ndetse bakavuga byinshi cyane mu bijyanye n'ibiri gutegurwa, ndetse bakanereka aho biri gutegurwa ndetse n'aho biri gutegurirwa. Ibi M23 rero yaje gukoresha amakuru yagiye ikura mu basirikare bafashwe ku rugamba, nubwo n'ubutasi bwayo babukomeje kugenda bukurura amakuru, baza kwerekwa inzira, ndetse inzira twavuga neza ko ari y'ubusamo ishobora guhinguka hafi n'indake ibarizwamo abacancuro, ndetse hatumvikanye amasasu menshi cyane, ndetse biza kuba bitangira gupangwa n'abasirikare ba M23 mu itsinda rikomeye cyane. Izi no operasiyo zikorwa n'abakomando kabombo. Aba bakomando kandi bahise batangira gutegura iyi operasiyo. Mu gukora iyi operasiyo yari igamije kugenda ndetse bakaza kuba bashegesha aba bacancuro bari mu ndake, dore ko yariyo tegeti, ariko kandi ntabwo wari kugera kuri indake utanyuze ku bandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baba basanzwe bari ku burinzi, dore ko hano bitewe nuko ntacyo babikiye kubusanga banaregeje, ndetse bisa nkaho ibintu byoroshye. Abasirikare rero b'igisirikare cya FCM23 ibi babikoze nk'abikinira, ndetse babikora babishyizeho umutima, nyamara byageze ku ntego. Abacancuro bagera kuri 5 basanzwe mu ndake. Amakuru aravuga neza ko nibura bagera kuri 2 bahise basiga ubuzima bitewe n'imirwano yabanjije kuhabera, ndetse abandi bahise bazirikwa bashyirwa ibitambaro mu maso, baza kujyanwa aho bagomba kuba bajyanwa. M23 kugeza kuri ubu benshi ntago barasobanukirwa
aho ijyana abasirikare bafatiwe ku rugamba kuko abarundi bo ni benshi bafata buri munsi n'abacancuro ndetse n'izindi ngabo zitandukanye zirimo n'ingabo za leta ya Kongo ndetse na wazarendo. Kuri ubu ngubu aba bajyanywe mu birindiro bya 23. Bamwe bavuga neza ko 23 iti bahungisha ikabakura mu bice byegereye uyu mujyi wa Uvira, abandi nabo bakavuga neza ko baguma mu bice by'imisozi 23 kontrola bitewe nuko babazi neza ko nta operation ishobora kuhabasanga. Ntabwo tuza aho bahita bajyanwa, ntabwo 23 yerutse kubereka itangazamakuru. Benshi bavuga neza ko 23 yakabaye ihita ibica kuko nabo ngo bagiye bagaruka bayitesha umutwe nyuma yuko bagiye babarirwa ndetse bakaza guhabwa inzira bagataha. Kuri ubu rero hakomeje kugenda havugwa igisa naho ari igitutu gikomeye cyane cyongeye kujya kuri abacancuro. Abasigaye ntabwo tuzi ngo ni bangahe, ndetse ikigaragara nuko benshi bamaze kujya mu gice cya Kisangani ndetse aho bakontorora ndetse bakorera kwa kiriya kibuga cy'indege cya Kisangani, ndetse abandi bagakorana n'abaherereye i Bujumbura. Bisa nkaho rero aba bacancuro bamaze kuba bacakirwa ari abari boherejwe kuri tere, aho bari kugenda basetinga coordinate ndetse n'ibindi bazifashisha kugira ngo izi drone ziguruke ndetse zize kurimbura ibirindiro bya 23 byiganjemo ibiherereye hafi na Puezero. Iyo tuvuze ibi birindiro rero biherereye hafi na Puezero, birumvikana neza ko izi ngabo ziba zototera kujya kurimbura Minembwe ndetse n'inzira zaho nkuko bagiye babigerageza inshuro nyinshi. Abasirikare b'igisirikare cya 23 muri operation bivugwa neza ko bakomeretse ari 3 nyuma yo kurasana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo, ariko kandi nta wasize ubuzima, mu gihe bamwe mu bari hafi y'uburinzi baje gutungurwa ndetse baza kuraswa bahita bitaba Imana bagera kuri 2. Icyaje gutuma 23 nayo itatinda cyane nuko byashobokaga ko hashobora kuza ramforo kuko ni hafi ya kampu ya gisirikare ntoya. Byashobokaga ko ari nayo mpamvu humvikanye amasasu menshi cyane. 23 yaje kugera ku ntego zayo, ariko benshi bavuga neza ko aba bacancuro ikwiye kuzabegeranya ntawe ihamagaye ntawe ibwiye, ikaba yabacishaho ndetse ikabica kuko bagiye bagerageza kugenda bakora ibikorwa bitandukanye. Nyamara 23 ibi isa naho itabikozwa kuko ibabika ndetse yirinze kugira kongera kubereka itangazamakuru ndetse no kubereka amahanga. Ibi nta n'amatangazo akomeye cyane ari official uzabona yongeye gusohora yigamba, ahubwo ibi byose ngo yabikoze ari urwego rwo kwirinda igitutu cy'amahanga, ndetse bigasa nkaho ibikora kugira ngo hatazongera kugira bongera kwishyira igitutu, ahubwo ikaza kugenda ikababika. Benshi bavuga neza ko ahangaha bazakoreshwa mu buryo bwa diplomasi, ndetse nuko bigaragara hari abagenda bapfa kuko nko muri operation haguyemwe abacancuro bagera kuri 2. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko 23 nubwo iba itabitangaje, ariko igikuba cyo cyacitse mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeje kugenda havugwa ko aba bacancuro batorohewe kugeza ubu. Igisirikare cya leta ya Kongo nacyo mu bijyanye no gukoresha ikirere aho bari bizeye imbaraga, bisa nkaho bamaze kugira weakness zikomeye cyane nyuma yuko abakoreshaga iki kirere benshi bamaze kugenda bagererwa na 23 ibateraho ibitero shumu. Inkuru igezweho ni inkuru ikomeye cyane, inkuru iri kuvugwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho 23 ikomeje kwesurana n'izi ngabo z'u Burundi. Amakuru atugiraho none na amakuru yemeza neza ko AFC 23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Ni igisirikare cy'u Burundi noneho abasoda bacyo basa naho bamaze kugenda bashirira muri iyi mirwano, aho bagiye besurwa ndetse bakaza kugenda bakubitirwa mu bice bitandukanye. Noneho hagaragaye abenda kuba basaza. Namakuru avuga ko 23 yaje kureba abasaza b'igisirikare cy'u Burundi bari bakizwe ku mirongo y'imbere ku gahato, ndetse abo bigaragara nkaho bari bazanywe mu mirongo y'imbere ku rugamba bakuwe mu gisoda cy'u Burundi. Biravugwa neza ko abasaza bashobora kuba bari barageze mu zabukuru ndetse barahawe ikiruhuko cy'izabukuru n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyamara bakaza kuba barahamagajwe kugira ngo bongere koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara bikorwa aba batabizi n'imiryango yabo itabizi. Bahamagajwe na perezida y'igihugu cy'u Burundi generali akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'izi ngabo, ariko kandi ntabwo yabyumvikanyeho n'umugaba mukuru w'ingabo generali Prime Niyongabo. Abasaza bari barasezerewe mu gisirikare bitewe n'izabukuru bongeye guhamagazwa ndetse babwirwa neza ko igihugu kibakeneye. Aba rero basezeye imiryango yabo batazi ikigiye gukurikiraho, kuko bumvaga neza ko bashobora kuba bagiye gushingirwa nk'ikigo
cyabo kibitaho ndetse bakaza guhabwa ibindi by'ingenzi. Baje guhabwa imbunda n'amasasu bongera kujyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Inkuru ziravuga neza ko atari bonyine gusa bari kumwe n'abandi basore bari bagifite amaraso mashya, ariko kandi aba basaza ndetse bisa nkaho bazavuma perezida w'igihugu cy'u Burundi bitewe n'icyo yamaze kubajyanamo. Aba basirikare bafatiwe ku rugamba ndetse kubareba benshi bavuze neza ko ari ibintu biteye agahinda, kureba aba basaza, kureba uru rubyiruko, kureba izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zitikirira kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho aremeza neza ko aba bafatiwe hariya neza hafi na Plaine d'Orzizi, kuko amakuru agaragaza neza ko bari bateguye igitero gikomeye cyane, ariko ntabwo cyari igitero cy'abasaza, no kuvuga ngo bari abasirikare nyine b'ingabo z'u Burundi nk'uko ibitero bisanzwe bikora, bari gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi hagaragayemo aba basaza bakuru nk'uko amakuru avuga neza ko bamaze no gufatirwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko mu 23 mu gihe yaba ibashije kubereka nk'itangazamakuru, abantu benshi cyane bashobora kuza kuzenga amarira mu maso, kuza kubona umutwaro uremereye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugenda akorera izi ngabo ze. Amakuru aragaragaza neza ko kandi iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu rero aba basirikare bafashwe biravugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane bashobora kuba bagera mu mubare munini nk'uko byatangajwe, ariko icyatunguye benshi nuko yiganjemo abafite imyaka yisumbuye hejuru, batakabaye bakigaragara muri iki gisirikare. Igisirikare cya Kongo nicyo cyagiye gikunda kugaragaramo abasaza, ariko benshi bakavuga neza ko uretse ubuzima twavuga nkaho ari ubuzima bubi ndetse n'imyaka iba atari myinshi cyane, ariko bitewe kuba no kunywa urumogi, ibiyobyabwenge biremereye cyane, ariyo mpamvu abasirikare ba Kongo abenshi baba bagaragara nkaho bashaje, nkaho badafite imbaraga, nkaho batari sereye cyane. None u Burundi busa nabwo n'ubwamaze gufata abasaza bagiye bagira inama igisirikare cy'u Burundi, ndetse bagiye bagerageza kurwanira igisoda cy'u Burundi FDNB, bajyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisa nkaho abasirikare batangiye kuba bake, batangiye kubura, batangiye kugabanuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakomeze kuronka izi zahabu ndetse n'aya madolari nyine. Niyo mpamvu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata abasirikare barimo abakuze cyane akaza kubohereza. Bivugwa neza ko biganjemo n'abari barasezerewe muri iki gisirikare. Kujyanwa hano rero nta mahitamo bari bafite, ari nayo mpamvu byabagoye cyane ndetse biza kurangira bacakiwe n'intare za Sarambwe. Harakurikiraho ikima 23 mu gitero gikomeye cyane, dore ko ari nayo yari yatewe ndetse ibirindiro byayo bagira ngo baze kubibombarira ku buryo bukomeye cyane. Byaje kurangiriza intare za Sarambwe zihagaje mu birindiro ndetse ziza kubereka neza ko zitavugirwamo. Kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za 23 ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko utumva ngo bari abasaza wumve ngo bari bonyine, bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo n'izindi ngabo z'abarundi zisanzwe kuri ubutaka. Barasanye karava ndetse biza kurangira nyine AFSM 23 ari bashije gutsinda izi ngabo nk'uko ibimenyetso byagiye bibigaragaza. Inkuru rero tugira hiravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 yatakarije umusirikare umwe wenyine muri iyi mirwano, mu gihe abarundi bahatakarije abasirikare batabarika. Inkuru kandi zikavuga neza ko iki gisirikare cya 23 cyabashije kugera ku ntego yo gufata aba basirikare biganjemo abakuru, kuko basaga n'abari bananiwe nyuma y'uko 23 yabahindukiranye itangira kubasheringaho. Biza kuba ngombwa ko bakora withdraw bakirukanka amasigamana ndetse n'intwaro ku rutugu. Aba biganjemo abakuru ntabwo babashije gufashwa n'aba bakiri bato ngo baze gukurwa ku kibuga cyangwa se baze gukurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byarangiye bamanitse amaboko bacakirwa na 23. Kubona aba basaza bazenga amarira mu maso, basa naho bazanywe mu bintu batazi, mu bintu batiteguye ndetse badafitiye ubushobozi, byateye benshi cyane ikiniga bongera kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aba basaza nyamara bizarangira bamuvumye, kuko bisa nkaho yongeye gukora honte cyangwa se skandali ibara rikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibice bitandukanye byose bisa nkaho byamaze kugenda bihaguruka, yaba bari ku butaka bw'u Burundi nk'uko bitangazwa babuze bamwe mu miryango yabo, babwirwa neza ko hari ibyo bagiyemo by'akazi, dore ko aba basirikare kandi ubwo ni ukuvuga ngo ni benshi n'abahoze ari abasirikare bajyanwe muri iyi mirwano mu buryo budafututse, kuko bisa nkaho iki gisirikare cy'u Burundi cyabajyanye badasezeye n'imiryango yabo. Bivuze neza ko nuwagwa kuri ubutaka baza kubwira umuryango we
ko bamubuze nk'uko basanzwe babivuga, babwira abafite imiryango ikomeje gutikirira kuri ubutaka bwa Kongo ko ubwo ngubwo uko ibintu bimeze abasirikare bagwa ku rugamba babeshyerwa ko baturutse, ndetse bikaza kugenda bigera mu miryango yabo, nyamara hamaze kumenyekana amakuru y'uko aba basirikare baba baramaze no kwicwa, ibintu benshi cyane bavuga neza ko biteye agahinda. Ni inkuru zikomeje kugenda zivugwa, abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu basa n'abamaze kwifata amapfubyi, basa naho batagishoboye kwihangana ababibona bakiri ku butaka bwa Kongo, ndetse basa naho bacitse intege. Abakiri ku butaka bw'u Burundi nabo baba bafite igitutu n'ubwoba, bivugwa neza ko abafite ubwoba bwo kuzanwa muri iyi mirwano ahaturutse no guterana amagambo no kutumvikana hagati y'abakomeye muri iki gisirikare. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kudashimwa n'abo bayoborana inzego za gisirikare, nyamara niyo mpamvu benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bizarangira atembagajwe ku butegetsi, nk'uko nawe ajya bivuga ko hari abo bayoborana batamwumva kuko akomeje gukora amakosa nkana, ndetse bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi basa naho bajyanywe muri iyi ntambara ku gahato, ku mbaraga, kuko nta mahitamo, oda ni oda. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba cyamaze kwifata amapfubyi. Ni mu gihe uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yamaze gusara yasizoye, ndetse n'abayobozi ba 23 barimo General Sultan Makenga, Corneille Nangaa ndetse n'abandi bakomakomeye muri uyu mutwe bafashe umwanzuro wo guhaguruka ngo baharanira uburenganzira bwabo, kuko bisa nkaho bagiye kubigeraho. 23 iri mu ntego zo kuba yafata Kivu ikayigira igihugu cyigenga. Ibi kandi bikaza gukorwa mu gihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tshisekedi muri rusange bo bakomeje kugenda bahundagazwaho ikimeze nk'ibihano bikomeye cyane. Amahanga yamaze kumenya ukuri, ese Tshisekedi araza kubigira gute? Joseph Kabila wahoze uyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaza kube umwe mu bagize uruhare gushyiraho Tshisekedi, yamaze kwicuza cyane, ndetse yamaze kugaragaza neza ko yaza kumenya neza ko Tshisekedi azaba uwikunda gutya, agasa n'uwagurishije Kongo, ndetse abaturage akaza kubatererana atabaragize uruhare mu kumushyira ku butegetsi. Nyamara hamaze kugenda hagaragara ibimenyetso bigera kuri 6 byerekana neza ko 23 ndetse ifite umugambi ukomeye cyane, ari nawo watumye Joseph Kabila amaze igihe kingana gutya ari mu mujyi wa Goma, aho inama nyinshi ndetse n'ibimenyetso bigenda byegeranywa, maze igisirikare cya FCM23 kikaza kuba igisirikare cyigenga, kikaza kuba igihugu cya Kivu Republique kizakontororwa na 23. Ibinyamara birashoboka. Joseph Kabange Kabila ni umwe mu bagiye bafata imyanzuro ikomeye cyane, abakongomani bavuga neza ko bazamukumbura kuko yagiye agaragara abarwanira ishyaka ku ngoma ye. Nyamara Tshisekedi wamusimbuye asa naho ari koreka abakongomani nk'uko ari kugenda abigaragaza. Kongo igomba gucibwamo kabiri. Benshi bamaze guhaguruka, bamaze kwerekana neza ko ubwo abayobozi batandukanye baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'amahanga bakomeza kugirira inzinduko zitandukanye mu mujyi wa Goma ukontororwa na 23, kandi muri pasiporo zabo hagaterwamo kashe irimo ibirango bya 23. Ibi rero nibyo byagiye bikendura, ndetse bikaza kugenda bikegeta Tshisekedi, agakomeza kuvuga neza ko amahanga yari yizeye asa naho yamuhemukiye cyangwa se yamutengukiye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza neza ko nubundi aho kugira ngo bakomeze guhangana na 23 bakabaye bayiharira ibi bice, kuko ngo nubundi ubutaka bwa Kongo ni bunini cyane, iki gice cyo cyababuza kubaho ndetse bakabaho neza. Nyamara ibi ngibi Tshisekedi nabo bayoborana hejuru mu nzego zo hejuru ntabwo babikozwa, ibiri gutuma rero bakomeza kujya ku gitutu. Nta buryo na bumwe buhari bw'uko Tshisekedi yahagarika izi process, ndetse nta buryo na bumwe buhari bw'uko Tshisekedi yakongera kwitambika 23, kuko ubwo amahanga yahagurukaga ndetse akerekana neza ko Tshisekedi yagiye abeshya muri raporo yagiye atanga, ndetse akagaragara nkaho ari umunyabinyoma. Bisa nkaho ibi kandi byagizwemo uruhare na Joseph Kabila Kabange, uyu mugabo kandi akaza kuba ari gukorana na 23, aho benshi cyane bavuga ko impinduka zishobora kuza kugaragara. 23 nyamara nubwo bamwe bavuga neza ko iri gushaka kubona ubwigenge, ahubwo hari n'abavuga neza ko Kongo ishobora kuzasanga
iyobowe na M23 ndetse abakongomani bose bo bavuga neza ko uzabaha amahoro ari we bazagumana nawe mu gihe bagaragaza neza ko M23 ari no yagiye baha amahoro mu bice basanzwe barimo. Uretse Kivu zombi, ndavuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, izindi ntara ndetse n'ibindi bice bitandukanye naho byagiye bigaragara neza ko bafitiye urukundo M23 kuko bamaze kubona iterambere imaze kugeza ku baturage bari mu bice kontorora nyuma y'umwaka umwe gusa igaruriye, mu gihe bo bavuga neza ko Tshisekedi intara zitandukanye atazisura atazigeza ku iterambere, aho bakomeza kugenda bagaragaza neza ko afite na gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo yongere kwiyamamaza, bakavuga neza ko ibi bitazashoboka. Ibyatumye hatangira n'imyigaragambyo ikomeye cyane i Kinshasa. Tshisekedi nyamara asa n'uwicariye intebe ishyushye, nyamara M23 yamaze kujya kwibere aho abazungu bamaze kugenda bayishyigikira. Ngira ngo murabizi M23 kugira ngo ive mu mujyi wa Uvira, benshi bemeza neza ko habaho igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'andi mahanga kugira ngo irekure uyu mujyi. None biraza kugenda bite ko M23 bamaze kumva filozofi yayo, bamaze kugenda bumva neza ikiri kurwanira, bisa nkaho Tshisekedi yamaze kumwara ndetse yamaze kuba igisebo mu mahanga. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Kongo, asa n'uwamaze kugenda acika amazi ndetse asa naho amahanga yamaze kumufata nkaho ari umwesikoro ukomeye cyane. Ibi biragaragazwa nuko bamwe batakimwumva, abandi basa n'abamuteye umugongo, abandi baraza kwisurira ibice M23 kontorora nta wikoza i Kinshasa. Ibi rero nabyo byakomeza kugenda bimushyira ku gitutu ndetse ashobora kuzisanga nta numwe asigaranye. Tshisekedi akaza gusigarana n'igihugu cy'Ububirigi gusa nacyo kitazagira ibyo kimufasha bikomeye cyane. Tshisekedi kandi yiringiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biza kurangira abonye neza ko gukorana nayo bigoye ndetse kuko yagiye imwereka ko izamuye intwaro n'abasirikare, nyamara bikaza kurangira nta na kimwe ikoze, nyamara nayo igahita yigira mu bibazo bikomeye cyane byo guhangana na Iran ndetse n'ibindi bihugu, aho Tshisekedi bagiye basa naho bamwirengagije. Ibi rero byagiye bimushyira ku gitutu, bimutera ubwoba bukomeye cyane, bigatuma uyu mutetsi w'igihugu cya Kongo ajya ku gitutu ndetse akaza kwisanga nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye. Tshisekedi kandi yari azi ko azafashwa, yari azi ko azashyirwa ku ibere bitewe n'uko afite amabuye y'agaciro, nyamara byaje kurangira ibice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro M23 ari bifite nk'uko Tshisekedi yagiye abwira amahanga ko azayaha amabuye. Amahanga rero yagiye akontorora agasanga ibice nka za Rubaya ndetse n'ahandi habarizwa amabuye y'agaciro akomeye cyane kandi ahenze, hakontororwa na M23. Tshisekedi bamutera inyuma, ari nayo mpamvu benshi bavuga neza ko M23 ariyo mpamvu yakomeje kugenda yigarurira imitima y'amahanga. Kugeza kuri ubu amakampani acukura amabuye y'agaciro y'Abashinwa ndetse n'abandi bose barakorana na M23 mu bice bitandukanye bya Rubaya ndetse n'ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho benshi bakomeza kugenda bashimangira neza ko Tshisekedi yatanze ibyo adafite. Ubu ngubu ariyo mpamvu bamufashe nk'umwesikoro. Byagenze bite kugira ngo iyi leta ya Tshisekedi yisange iri kuririra mu myotsi mu gihe yari yamaze kujya kwibere, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Kongo yagiye azenguruka ibihugu bitandukanye agenda avuga byinshi cyane, nyamara benshi baje gusanga atari ukuri.